Hello guys, what's up everybody? Once again I'm back with another music video. Guys, आज मैं कुछ रिएक्शन दूंगा एक म्यूजिक वीडियो पे, तो देखते रहिए मेरे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस ये म्यूजिक वीडियो है, एक त्रिपुरा का है, तो उसी पे मैं रिएक्शन दूंगा आज। तो ये हाल ही में एक मूवी रिलीज हुआ था त्रिपुरा पे, तो उसी का एक म्यूजिक वीडियो है, तो आज मैं उसी पे रिएक्शन दूंगा। देखते रहिए मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। Bisiba samarikawi ani samung no tangi Bisiba samarikawi ani samung no tangi Manani no ani kayo Zado yo o ani rangsagi Isi samotom sudi kangai kangai kuyo Zado yo o ani rangsagi Isi samotom sudi kangai kangai kuyo Bisiba bakhala gai hani puja no divoi Bisiba bakhala gai hani puja no divoi Manmani no ani khaya Jado yo o ani rang chaya Isi shamotam sudi thangai khang he thuye Jado yo o ani rang chaya Isi shamotam sudi thangai khang he thuye Like a coborano Shura, kaduni shura Swaduni tulang kakano Lipstick, kutini lipstick Like a coborano Shura, kaduni shura Swaduni tulang kakano Aşının koptarındı, gevşi anotaydı. Aşının koptarındı, gevşi anotaydı. Tanay kangle jolly boy. Zadu ye ani rang sa ye kisi sa motom sudi kangai nai tom tom kabu. Zadu ye ani rang sa ye kisi sa motom sudi kangai nai tom tom kabu. Suri we no angman mani ning no kapang ni khachu bebang no boga no tong kin gana wo himan no lang mani khachu ning no ani khachu sa ning no bukung buchu sa lai phang ta ni phan no hon muri chawa no isu ni khakan sa Kiship, warung ni kiship. Rudi pai nang leyano. Shibun, kapango khilibun. Khuribo muthu nai nono. Kiship, warung ni kiship. Rudi pai nang leyano. Shibun, kapango khilibun. Khuribo muthu nai nono. asung kok tarindi anu kisha mutung sudi asung kok tarindi anu kisha mutung sudi hayake thang nai joli bu Jado yon oni rang chayon ikisha gano phaidi motom nai khapang khologe Jado yon oni rang chayon ikisha gano phaidi
America way Hani puja nori boy Bisibat America way Hani puja nori boy Manmani no no ani khaye Jadu yo ani raja ye Ekisha gano fadi Otomai khapang khologe Jadu yo ani raja ye Ekisha gano fadi Otomai khapang khologe वीडियो को कैसा लगा गाइस, आप सब लोग को अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना वीडियो कैसा लगा आप सब लोग को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना यार, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो पर, चलते हैं भाई।